Tangaza leo ni munini wa mutongoria wa bururi Kithure Kindiki kiumia kimwe kihituku akiuga thirikari ni irikitie kwigwatira mbeca cia kurikia bara ciothe iri kwamite gitaro-ini gia gatagati niguo kwagirithio ukui uri thiete na mbere na guthuka kumana na guthuka gwa bara na kupenda hata unajua hivyo. Kiumia kimwe thutha wa mĩario yake waki wa bara ya kuma Thika guthie Magumu ni urikitie gukwama kurugama gwa bara ino ya kilomita 67 gwitumura marakara ma muingi na atongoria aria marenda minister wa bara Davis Chuchu atigithio wira ni kwaga uigirĩrĩki. Aria mari haha ni marathamire othe ni marakuire macini ciao riu tutire no ndungi wa gwika. President witu uthirite andu aku ukihuthirirwo ni muheshimiwa witu kururia tuthondekere barabara eno. Bara ino neri yaritumire kimanjika ya ciringi bilioni 2.1 ukinyaniria waki wayo ikoragwo ari ya mwanya muni weteithagia kunyihia muthianiriro wa ngari bara-ini ya Nairobi guthie Naivasha kurugama kwayo gukirikana gucungiriria mitino thogora uri iguru wa ukui o undu umwe na hathara nene kuri aria mamihuthagira. Barabara eno ni turakaritie muno ni tondu ni turahinyiririka muno aciari angi ona maraherwo ciana bara ni tondu ngigakombora ngari igukinyie ngari ingi ikarega ikagwa citikuingira ni tondu uria kuhana marima kwenjeka guthuka mbura yaura marima bara igathikwo ikahana tari ndia. Aikari maugite mari na matanya manene kurika kwayo ni gukuhingura matura ma kuri hunguriire kihonjoria indi riu no rukungu na maithori magikaya ni kuinio gicandi kwa ihinda amuretirio rita rĩo rĩa mbere gutiganirio ni mwene kandarathi. Mutwakire barabara-ini no tondu gatundu no thi no wetigitwo thutha pio hatire handu hothe nginya atumia turaciarira bara tugithi kuheo ciana ngari iraguthana yani guti mundu urenda guthi mutaro ni tondu ni marima tondu yagera mutaro ni guturika kuguru koguo ngari iratukora nginya micii tondu hakwa ni mucii ona ciana igithi cukuru no ndiciumagarire nginya mucii nginya cukuru ni undu wa barabara. Mubunge wa guku Njoroge kururi umurukite na gukirira minister wa barabara uria gwetete ta kironda gitahona guoka ni guthuka gwa bara cia mwena uyo akimuorota ni kwa ukinyaniria uigananu hari waki wa barabara bururi-ini. Tuko na shida na waziri wa barabara Chirchir ambaye amekataa kujenga barabara za Gatundu North, amekataa kujenga barabara za Mau Mau Road ambazo ziko Githofokoni Ward, amekataa kujenga barabara ya kutoka Thika kwenda Magumu. Ametudanganya na akadanganya rais. Kururi ugite minister ucio akoretwo akihenia mutongoria wa bururi William Ruto na ihinda ni ikinywo muhamurithie kuma ndudu-ini ya maminista na arema kuingatwo thirikari-ini aheo wira muhuthu ministry-ini ingi akihinyiriria minister ucio no nginya arutire muingi wa gatundu wira mathurire thirikari ya Kenya Kwanza na wendo. Ati contractor ako site na amerudi na hiyo ni uongo. Hata mimi nahurumia rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sababu wanadanganywa wakiwa State House ati contractors wamerudi kwa site na ni uongo, hawajarudi hapa Gatundu North. Mubunge ugite guthie na mbere na kunyita thirikari ya Kenya Kwanza mbaru indide gutigithia gutugia bukire ya ministeri ya magodere ya wira-ini wao akiuga ihinda-ini ri minister wa bara no yukirukite hari uheani wa motungata kuma itura-ini ria Gakoe gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u wa Mbugua.